Oy maluil itasil sin mera. Ada ko mosbil turnin mertial program ng mga TMC and guess who is in town. Maluil arngudul mosbil Kambes el kuk metlor kama hindi agila ako raman na mamuodol mangguk me Kambes yang maralang irmang. Hindi gi travis kama hindi agim itital ulor mo hindi mararabek lang el ulor mo. Nakama Jackson ya Kambes amal welcome ra ko. Wala ra mamuguk mo sa ebe. Kuto ko ra akmedara Christmas matial merkaw tiang amaluwin merkam terong. Ano kul bibirtial bla maluwin dir. Early Christmas gift till bergid. Early Christmas gift to me. I see. Di giba mom changing alita sales. Ama other si olgium mo na Kambes. I see. Yang magtertel ko kora observer ko man from the outside. Magtangguk sa ela giti ang improve ra Kausischakl ma subject na adura ansel makman mering asule me olgium le kora Kambes. Dia kamal masauler ko raidum. Toribiong ma adol barat niu. I see. Jackson Henry ngirma Moses Oludong jakalo bangka angin na adira kal jakal makatek ta uktere ikan nguk me du mertial blay madu continue la program lagi ngaka mal di suakal di yak madangel wase mamlo makatek ta time di busel Palau et na di bus akmara group na makatek ta time ngara Manila akmara sele St. Luke's Medical Center Bonifacio Global City so sel para Toribiong sel Metro Manila area ngarnya 4 5 el city nga sel Metro Manila. BGC wana gini. Mother it's a modern city ra Toribiong in the last 30 years and the most start el meduma maklo high rise. So sa multi besa player. Anyway ngake para idum adal baya akmal di artial mal di oldang sa timbreng asaw raigel lek mlungu mangeso Michael malat kel meranga kama rak ngaraw guru demang au ulmak ngarter eranga aktimo ultura igil adlo malat kama angeso manglungu iriak musisi abade kama kartiang malungi larungul taratoil so ngakablo oil ngal ora idung am letal leseren bukti ang mama adung sel meranga ngal atu 3 years ago dire mlorak plol bot kra Toribiong. Muro nga kalwasi. Kambes nga siyang langar 40 days in the Arabet. Masel magisel start to train himself and move to Mamray. So, nga makoy siya ikil, nga ukmle del buila. 12 weeks. El litpiway bile nga ka tiagira marada pol lotangel wasi. Nga kamlot kail o ik. E margo tiel sang ek. Sel bolen sakit siya lo batali mo saya ngangi sel kora usap de mai sel kora IPBop ngangi sel wana iyo nga sel iyo sel sakit saya mil urars saya mil fracture saya kita mam la meudal mom up sel kita na maklol ad sel lama ama batangem along fracture ngoko dal dawal aling batangem madya kalwa batangem lagi kadel ngal sel maka up sel bare dal mom up sel MCC nang it took that long time tangara ikagitle ugru la betoka x-ray ma dolale to meser tial termila batangem o meser ni advisor ko mang so saygi mang tia sel bol lela sel arbora idu ngawal motivator saygi ko nakam telo lo kan adu malkam lemo sel bol bagulat kertas ada kaktir ko wasay algorom na niya teme kan adu orang karubak leng aigal to ya batangeta gear exercise sel sugum ka mom ka dinga ka dar la akrabet lerul sunday ka mo start lusak pisera batang muscle sarka mo dia ala lang sarka chizim mo kay meng sel guk pom loral am upsai usra batangem ang guk kirem al muk temelisi al regain a muscle sarka expand ra lang capacity raw maganda mo mereka kan tindir kapom sisi apa tengem kal muk tel bilta a muscle sarka lang girem el magis el mosab el or el dikaw el magis el mo ngay mineral kamo ranangas kamo angigan tele al audi milia dikaw tak diliak ke masay dia
mlo tele guru mang mol wala up sa tial fracture batangek ngarngia physical therapist ka physiotherapist el mem tukuk selemet tukuk exercise ngal tutaw malakam sangay el milisi ay imam maoim ngasel ngakadya kasi kal magisil medang okl malamal tawgege mang nganya time to say okay na masay malong okl 90 degrees mang masel polo siya gida ka say man kuk ngoriak kal morat tra batang exercise so tala adira kal betul adar bela adira kal na masurte ay gidel mal kora major medical procedure ma ugru matriga gida magri tiat ko sa adrin sel mal sebekal di i-share ngil mer militeru ba kasi important exercise sel mo di kau ngar-apply di kau magis mo ngoy meral mo uwis pa kare man mem katong okle o mungur maklo tutulen mo ka adang arbitar ka sabri other you have to live an independent life why share om kotol but equally important anda kan di mo lisita brain ka gira mal oil or tial masin lenga ka sera akar sen kita oil aknom dia ka soal nga social media dia ka sokal moy nakadro moy man bo dia ka mom sawlaw do swim dik tira kal along the way exercise sabring osen dia gira kal mo force nga kal mga ka moy abuk akno force nga kal moy abuk mo finish abuk wila nga kadiwa ba Kindle reader nga di digital man akmostat di malabu ko Amazon al me munguyo el mol tul dingim serak ka sera bon di abrik mo seral ko wala ba kal imakal kitra kal di ultu klara sel sal ben nga kal di kitra kal merba tial brain kita mo siya gid mo bla pulse emel diam with less effort na mo siya emel muto ready am sin o mang elak mang malngar niya deeper appreciation nga kara adul el ngarablay wadil ngara iway te malos per se kita cloud help ra mlisi abang niya ada mau swira ka simply mo dura aden help ay gay dia misel ka mol mo mo gora ke krer ngal ke ka mol mo se emel atok tang ami se okay elak lu ka na mo se emel ka pulabe wa bet te blo bakap so im dia kal mung to close their rengal way say ngigel mal hitragaw el leng dia ka mom das ngira bakal sil di sel wase nga kana masel mo okle bro ka bakap so ida kulabe ta it's a victory in itself small but it's a big one boostra energy ka boostra the swim booster set klamariar dengan life la say nga kasati ka sabek say giti mal important every small victory oil pay attention ni len mo ikaw mura hook next level so all time important len el awar por ay dun so every day sil sirngir elang he's a greater person than yesterday lenga cell injury maabot ko lablar ni na-altera life ni drastically dia ka semel Dios pero si sul teletal ni life ka survive ra tel bes klangar ka ngani so you have to be a greater person al misisi abad nga makal mutil eda mutil ti lisira abad au do sem makal mutil eda bari ra do swim to survive on a daily basis so you are already a greater person say giti ako tal important ang diswal so ngal ni sel diswal di legal di share ni luasay a Shakespeare tara Maraila isel other omlu Michael playwright Michael famous other bela Romeo and Juliet Hamlet King Lear ay gida famous bato kal lilu sangkal ngal Shakespeare ang niya on ra quote ni luasay our wills and fates do so contrary run muasay sel urung ulem mesel la mlu sel girat lang rakaw mo kakabos hindi ka sabemel le sebe ko say
Ulguman at tokoy makadungul mabato to kasi human plans always fail against destiny. Kimil la Savior Mr. Henry ang ni said Proverbs 16:9 and was the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. So, hindi ako makita ng miyong nga. Because I'm not sorry for myself. Ulugo makita ng miyong nga. Ulugo maknara-out ra night before, makmililin, tilom na nabispido, rara, tamal alway siya, ako ular mo. Makita mo kala, treta, aknoy siya. Hindi nga ka, magi sa total, babek kalsil, malol, baubay, mga mo kong kalmaramitin. Maray, lo si uklita yun. Aul mangwasi. Our wills and fates do contrary run awasi. Sel, kung ablal giren, Lalak le, and then, misak may belak wasi. Ilanga, ay gel ba biel gulu, smaro tol gurula, mlo matrobak mo gurula. Sek por belak le mu tulo tamatolo top de start to say malamol. Mal din malam na kam. Di sige din na soswal din ul memo. Malungil arang el ngartiang le butakau daso. Bay lemu tel malak semeriah. I'm just happy to be alive and to meet with people. Mga adu mitra everything. Bay Suakal ulugumang atansil sen dia kal 24 hours ang aral sen ngania 48 hours makar 40 hours and I will 8 hours. Say. Dia kemal saule Kambes. Akti do olira di telgi berengi. Malungil. There's a great man have a great woman behind everything. Adil tangak la mora dili ka tangak. I see. The elitital and then that's where the partnership comes from. I see. Al partners agree kay siro I say. Kampar de la auto me devora subject. Kapas is you explain ni Rogi. I see. Dia kamal masala Kambes namskida ko ra inspiring experience. Leng sometimes you never appreciate what you have until hitrabaram put yourself back up. Sige del second round, del second win del blamu, amal inspiring ilagan ambo ma-appreciate tawngil health, maungil mental state, marsalim, career raw. Emerald to mal important sa malor ng Kambes mas agal brain ida diwa uder gid. Gidal practice lum sisi nga mal anes sakot nga ragwamel may. Nga 15 years kira gwamel every day I spoke English. Never spoke Palawan unless akbesa other Belara. Micronesia Mall ang restaurant lagi. Akper Belaw ara akmer tiang ak bangelam titul mo ko Belaw. Makmurul trora arad. Yang do ak maral tilal makaspat akla igal tigingera makpal ko amurur hindi ugurang ira iba dil bangege mal ko ra mang trouble goods exercise sa brain mal sige po ng brain ng direct pull ra muscles metal badenge do bangel morba the self confidence level o malogorngi ma spirit gida magi so bangel mang mal inspiring direct lungil las mortigal ang legedel masesang ang sel mora gagidel kora karura wahuriping you see what life is like kada mo appreciate aklangar be good to one another. You never know, someday they may hit their own speed bump. Kadugok mustira a moral support, you know. Sa kita mal, kora klor tokol blal. Pas kita Kambes malul to mangal kita other belaw mang. Makpura topic nga. Okay, kita topic nga. Nga ka malul mesatra a YouTube or adra nauru. Oy. Esel nauru nga siringal bulu. Litrige Okmural toy matamlo ra mountain itigin ra mountain top at one time. They were the wealthiest per capita nation on earth. Bitram Rigel ma Switzerland, they were the richest country. Esquander au dudir. Matitil albak el merio el malmorio, el ado mesetire, they're crawling themselves back up out of the hole. Di ulam la masarnguk, ako mesetire el sana some kind of contracted mata Australia, mara adra Sina, the delegation ra now rule mlo dong okle, kami ruba kami impressor ngak,
Lial ngarang. Tial atar tir. Tir rogul diog sutil maliwala sutil tir. Akmalwase. Aklut kisel togoy lek silak ambasadoreng mle Johnson Toribiong ala ula israngak. Mase, you may never have a second chance to make a first good impression. You may never. You only have one chance in life. It might never happen. It may never happen. Oo. E nga nga ako till first impression sa lumesa alarabway, lingiya representative bulwal, atay ringi. As kuma atay ringi, a proper ngi a positional nga ngi, engkal ada earn a respect ringi. Diba tiga atar nauru Direct lumesa gele tara show ra, jakal show tiang amle inauguration ra adraruk. Engkal bugir belaw le ngalagela mersaya amle speaker. Madur tir toraruk blugur tir matabe swear in tir rogul maral di ngila sutir tir mak direct blo impressed pues tia rule ko ramal disorganized balloon ding leadership ring yang malwel atar tir masigi askuma atar adel representative wala ungil and most separate our professionals malaymen. Alaymen na you can wear whatever you want, you know. Di sel tal tura drual, namo dia kalkaw. Namo drual girem el protect sel drual ma masel image sel drual. Mang tek ada migilak ma say your attire is your suit of armor. Aira back in the medieval ages trigele soldado Queen Elizabeth amlarnya attire tiril legal armor ayedel. Masel walo makamadeng ariadera patengir mat sel preventer tira. Askuma ngaria biskang almeng oles sarang sel tribal kura defender tir. Ito pula say in the modern era sel suit of armor raw, sel attire raw. That is your suit of armor modern day. Lendal ngarang rather England nakmala say your attire speaks about you, the level of your civility. How civilized are you? Kauga ngara dru albuay mang kanamo ambassador, kamlamo solicitor general. Senator, delegate. Yes, senator delegate, member of parliament. Selvi lemel umobay ngil mora. Abway sige dia distinguished rock mo sigaw ka namo civilized gentleman ada ka diri ka tror tinga rap kulara diri ka malim marome di mga sunsang, you know, separate rarat. At the same time etekmulwasi when a public official wear the proper attire in public and create a trustworthiness kada mo trust ringi ule abaray dugsel dabara gel makol bangara mrigel say kada mo ra Wall Street modur tirigel Wall Street investment banker como investa udude me obong tamalo sute malo tay malungel atarti and das emel trust udude ma obora adel di hadagal ubeng goradi tiluluge e di kal salon rap tilule mas no I'm not going to give this man my money you know le ser trustworthiness almost sparing il build confidence raw. At the same time, ngal adalo bayar tial lungil attire. Adirek mo dia confidence ringi. Masalong dudul ngarabwaya TV malu ringi mase. Yeah, look at me man. It's my turn to speak my mind, you know. Mang aktif lo ko tiang lang sibira time ko dami sa leadership rigid. Lumam tergakla attire tirabway. Ngari attire ruba kan dia ko ang klelo hindi gamura syabale. Solang emora tem invite ringin mora agagidele. Ceremony, makmasa ali o moral. Don't forget to bring your shirt and tie. Sa diak kita islanders makuktiga mak ali. Albong emlom ruling. The whole crowd tigil bulul blood represent o shirt and tie yung ilatan ngal ada di uwangi. Manglom rur makmasesang at tilo ada syabal ako tulo mesa attire. Leng sel attire assure respect tergal moraraat. Not necessarily for yourself. Teraad tira represented tira
a ospe ragal representative mang. Akti quote at tingela taramal famous le fashion designer Coco Chanel. Ado baragal do refrain these Coco Chanel kek mo say fashion is an architecture. Tiang adi wangel adlo zungablay. It's a form of architecture. Kek mo say my dress is my attitude and my dress is my confidence. Oy. Makura di melokor tiang al young generation masih hari na tora meriat masih dress for success. Asgum suamal melamyak lang ang aridang. Idiri kang ngariyo. Whatever you do, wherever you go, irilungila proper attire ka. Lesigi dia olo hotel abos ka malubeng el adal mo dunak masih galway ka serious. He's already there. Asgum ka dress mo senator dia ka senator, ek mo say he's already there. Hindi attire ngi ma a confidence level ngi am narulik masih ngam lang wa kingal albuy ka. Back to Palau aklot kia former President at Pison masih tuluganik masih rubaka ko madin pakarang di utokar okya karakara ada syabal ma investor. Pero ko na secret ra masih very simple. Dress nice and be on time. Sino at important. Ngam lang wa khwasta. From there mal di that amatir. Litim labil la confidence masih ngal ada serious sa showbay. Batya ko na di blaklat masih Camille leaders are Palau, be careful of why Representative Palau, put on the proper attire. Lindian ngarang, you represent all of us. We want to see you, Ramadala media, Mamadala Abdul Adel. Attire kami will represent Palau, the best of Palau. Just ngara pristine paradise ekmulo ase. Agi daw sakare toiling no, it doesn't work that way. Gidam lamo international member of the world community mang. Tiako di ulaklat ke kami ruba ke. Tiako ra sensitive issue. Leng betul kita pula sendiakan. Kama di waktu somal di play low key leng. It's a way to be humble. Di nga sa tukang milik masih. Being humble is the most overrated virtue. Don't overrate yourself. Oo. Mga doon nga, reminder na kara Senator Kesolei. Why say? Blow reminder ma'am siya gimana kong kores was dress to the occasion. Kamisa? Abora kamaldil ang ariya bayra kamaldil. Mo mo yakyo mandi ka mo tunya sutter ka. Mo mo ra kong kores ko suto. Ngari gid simple term dress to the occasion. Ya ulgum ko kadrikol. Ya siabala di millo ta relationship ngi ma siabal. Na dress code tir. Simple to ko. Makumral was hindi nga ka Sir Almada friend ra nga gali nga ka senator agitaya. Ya tigal sister ngi maru lela nes kana ko siguro spend the total time ako ma agitaya hindi ako sa ML mo euro advisor ni. Mga alam la mo lol mga widara ka senator mo. Aknolo oy dai galbile kaya nga ka umodong ka diri ka jok springul mo dia harap po. Bakmal me masarap di mama kutmok mal mo. Yak por olbi. Itil ka bay kultang ya kulo bay lai galbile ka eli leng mo si akmal mo maktira kal malwas walam la kal respect ra agitaya. Sitting senator sila makatrida droni. Itira dim la di bili ka naman ngel wasi. Just because en tengla adi lula sing mulia kamaldir o ingram tadi meru lagi lulu mo mesrak lo kasi ing hali ilang nga ka hari nga kaligar ka mama yung dim nakal maintenance physically prepared del mora ang kaligar tir makmal agree I totally agree with that even though ka tatir ka terrak la di lately lagi na Kambes Lomes Kasi nagkakora na ruli malak daw uniform mertia. You know? Tingel ko na adal lomes dito kasi. Ya kami umudin ko ra balu nila ikalbilyo. Leng Hindi legal sira ngaria Council of Chiefs. Yang kita Kambes mang agimle invite ngin mera abara alap. Arubar ngara.
Agi ko rati out of the blue agi sero umi ubah kan ada agi din. Kadang ratu im kudo ubay lauret. Mesin ali mer klay esa former morin hindi mo na to that check rin siya fa padre talan ngul. Okay. Donating in more bigyan ngarar de wasi. Bulul ta uniform ri atar ngul. That's a Marine code. Hindi ka, tinadi ka mo tinungo tara explanation rin. Gila di mo tira kasi gila principle. Kam ko lang doon siya mga. Ya katara malugi logo siwe. Gila tial togora tres code. Sel moral por ahí iglesia la católica. Ya padre ngania Robert ni. Ya moral mura judiciary, tema la kanagri le awa ajat sam nang sel bla Robert ngoni. Aiga nga differentiate sel ngara tira rogodol ni. Hindi kasi mo ada kora o wala mo ang self cloud mura ada ma tial leche ka mura kortem tianga ngol badabal ngaragri man gira la rogul to ko ora tabasul ga mot mu kuduguli tial judiciary el gulling gal agal niya render la justice ese akotel important ya important el component say atlet tele lang agal dong okra sen chamber ngarang isel Robert ngil mlamili leng ngol hotel awase tiang ngarang ya edolel basyo justice marogul to agi del ditabasul mang adal niya do tuiringi wase momi adiregal girel waise kitia so igay kitia aul mang important dress code ngarang ya within our religious organizations, our democratic governing institutions, and kadadiman tra fairness, justice. Ya taro hotel siya say, kamamilaw siya niya to recognize niya say, ngal ada amla meeda ol ang artial drual. Moy say kita tretelet sel tial toera. Sel do siya gadres el humbleness. Say kita ada balu kita civilians. Malakam kalau ada pemtolor kamu melalui say gitu. Say kita apa gitu dengung. Era ada demo tet tinggi ada balu lah. Why say? Hindi usah kali deh sel. Why say? Kalau mau tengok si ngarang level. Militaris ngarang. Say. Adi ada balu. Kaki dile Moses ma Johnson namlora masyar. Telam lo invited til mora nitijela sele legislature til. Address ko siya tur singire lo necktie. Hindi ka nectar til matup kasi obora gele gift shop etoltra nectile made of shells. I see. Shells malu ba? Allow sil lela. Ayam I say. Matabdol ara shells til meron nil nectile mo. I see. Leng ngaria decorum. Ngaria proper decorum. Igiram lang subong. I say. O shoes. Kalau tataw sa lo. Sige da kami sal back to now rule malabul bulu struggling they're crawling themselves back out of the hole The leadership tir sel maralo ngila atar tir. Tek mo say, we may be poor, but nonetheless, we still are a dignified group of people. I see. So don't judge us by our poverty. Or by the finance we have. By finance. We're still a gentleman like you. But mo do oktim at Australia sa nakatra tamang. Sumaro tir. So lang ra will topic. Kaya nga to ko all repeat nga Kambes ra. Sira nga ramong mail. Luwasi kita. Maria birato ko blatte ko abira kablement. Mang adrablo ako na mo reluctant. Mrul. Awa Independence Day, Thanksgiving Day, Senior Citizens Day. Ay kaya kadamlon mo ko na tuyo ko tiyal government. Matiyan mo mereka rakyat kada man na witness ay kal maklol kumbali argument ra arbulo asiletil nguatak silifan na mutimilsi ay kal maklol hoterma asto ang sel dimlo breathing ra a Christmas light le ulgo man aksus ako makal multa ka ng alge hindi ka Christmas spirit at yalbulo mal di ako obli alang nga nanging mal ngaran sila ablay. Hindi mo diya ka abisi ala balurik plus na kabonamento mo mo diya ka lorur. Abe telehem mo mla babisi. Hindi ako o mesir gid wase.
Tial unity na belur bela mandi kaya. Kata namodiakal sa edel mora state tam namodiakal sa el ko na namodiakal dia ko tingi akmal confused. Leku mesra away ga rogu away wasem lo mere rak ma year before. Yarin rak amne probably ma Long Island at taram leko telebisyon ulit. El parter bela. Ma tele Erwood Park. I see. Kailan di ako tangilin, ngakadak sa lomay, hindi. Why last year? Anybody knows? Ako mdas hindi ah. Tako na mo, almutul mo di ako tangil was. Government ongora ringin, kita ongora ringin, di nga kakuko, tungkol mera, ito lang click. Hindi ako sabihin, makarating aplik na Christmas light, mo di ako afford natin gina nga. Mabalan sila society, mla mo di ako sabihin, happy the kiran sila. Siya ka makararing, ikam ko ra, all tao de suyo tiang ang ara mo ng ila nga karangal ke kam cloud at hindi tingal grandchildren na ka hindi tiloger lately tikira bli mamle el parents tira amnora a trip misel tuta te tuwal ko na di mandala makbagi sila on el TV mora YouTube or a Christmas music ito ni sakko ko ra builder a Christmas spirit na sila ablay lo tira professionals tirigal terul ngalga ka utok kasi tiamrat program ang kasi tia AI whichever thing at least itakra Christmas and Lorenz ma ado ra sa Christmas and Lorenz kita dam na army dra ya tara ko to cloud practice ra blur melon and sales mlulu I see. itel Christmas like you said last time. Tami rule ginela. At ako na Kristiyano. I see. Baka dam na magasak. I see. Kam ko na siya raw dasul meriling. Interesting ito kal black. Kalau ko kadi take a shot erite. I see. Oo. Kung daswa belaw, diwa telangar nga United States. Affordability crisis. Le cost of living anamel tamtrigidel mora point of masi. Namo giredel ngara tight budget. Mang sila nga tight budget temrinigida ora arawa Christmas decoration may gildo ko sing luxury items hindi nga solution dingi kumdas wa a solution na kumdas pardon me hindi kumdas ang aram rigel may legal rogul importa 85% na importation na ding aram rigel may magdos pe audo ram rigel lutoy rakro ram rigel ma inflation na or gideling inflation nga ram rigel may manggida di society of importation ma crisis na import mergide Kambes oy the good news is Republicans ma Trump are working on it Trump adim le po say I know the cost of inflation in America I know the cost of rise in cost of goods ang cost of energy Biden na ditilu, estobra pipeline. Masarabal makasaol, muram rigel, ang rise sa price ra, $100 per barrel. So lang i-institute of ESL program, masaya the shift til mora renewable energy, mang kadara solar, langara EV, electric vehicle, mga to me, Biden was trying to rush history. Some things sa economy, you cannot rush through legislation. You have to let the free enterprise do its own course of action. Masigi that ulang dingilas ang agidre Trump ik mase forget about sele program ra Biden el masada wa green energy marang mlutul open na oil bom drill baby drill. Sige na solution. Mas kumo ngila ara la oil ra Amerigel el trickle down with merbelaw kita mata jobe ito. The question is when. Sige lang a question. Ako na sige kita nga energy crisis, nga affordability crisis. I see. Mang mitar ngudeleng. I know a Congress ma-present tarmur tringi mga ulat institura wa 380, 10% increase across the board, the minimum wage sa morbab. Hindi kita recycle of those hindi tial baraw na inflation, cost of living kadol toy ringin ding tiapal bururto. Balbururto rigid. Halek tega cracker. Tira ko ma osay gani. Why say?
You know, tiya ito sa atin nga, oray ito nga, is an interesting phenomena. I see. Tokol phenomena, observable facts, el unusual, malumang occurrence niya, di ka lablo oil, zoom, makablo oil, selmesang manong atensyon ako kakibtik lang eh. Tiyal, tokol, for example, several years back, nga kilibutiak ka, kume sa social media sel ngurul mo, sel Capitol building, ase bright ra, basira Christmas. Akna tangar ni. Kasi bisa kaya. Latya kita ulmang. Era sa igi del marwa ermud park lo si aigel ta rulia Christmas tree si aigel blal hat say. Matial sidewalk am tamsi ulalim sa may kamsel moral mo. Klabokol. Let me just admit to say klabokol sa labong korang milarong ude. Korang kanya vibe. But that's just it. You know what I said was you teach a person, you feed a person a fish, you feed him for a day. You teach a person how to fish, you feed him for a lifetime. Tial tokol ra Christmas ay ka nga fleeting. Kasi mo Christmas ka magigising mo CA, magkatokal yung otingin mo dibus. 360 tenal days, el dia ka sa kaya lamutil medum. El government tategra dito rin. So sa arala tayong game, arala men hours and no mga tiw talay tamaro ko. Ulugo mga kadungul mo do, dagale lo kayo miltera ele. Musa lo kayo miltera ngum sa museum. El hosta a exhibit ma historical pictures el mo. Etong nga culture gid el mo. Lango suwira museum. Abay clow lungil investment, rather invest sa Christmas lights. Mahal dagi sa ay ka. Kasi sa masagol nga ko se reflect ra mindset ra government. La akabalmenta asokala selwa say acknowledge yang mesaka kam pati mal culture, so we need to veer away from that. We have to break it. You know, aikel tial morsiak udo then din mo yor galwa say ulgo mang kaw invest at 50,000 kung nguruli alay ta erngul par galo ngum sa museum or tara NGOs manggut magklia although nga long-lasting impact ni el kamgalia society la blur belaw for a lifetime instead of the say the once the hit the immortality season ng mga ko. So say dia so kung utial investment to say is this worth it ndia. Say maldo makwa say bay gyud ka convert tial Christmas arts el toka lights mga nangkel el mulmo kung say gid investment sa mismo sa museum magklia culture-based program. 50,000 yung sa museum nga 50,000 divide rin 4,000 a month for the next 12 months. Sa 4,000 global host sa program ra every month. Daka dil nga niya vibe basta blur belaw 12 months. 50,000 as material net $153 million sa budget. Daka nakal sa BL. Makabalman deal sige sel 50,000 ang sa museum. Set lang yung may 149, 110 million. But still, 50,000 is not even a drop of the bucket. It's a drop of a drop in the bucket. I see. Bayot. I see. Kung mulot kaya Kambes remind mira organization kla USO, United States Service Organization. Tiang purpose niya di create a moral factor ar soldado ma family team. Only round. I say. It's everywhere. Everywhere and then sa tigal soldado they can die any day. I see. Mga kadang makaraan, di ka di Christmas around only round. Oh, you give the entertainment here. I say. Di ako ra masada nila maka-feel wasing di ka spirit ra. A Christianity naman. A Christianity ko ram na mo di part at tialwalatik sirvela. Alam na po sa career rin. I don't know. Yung nga kami di po siya kama ma-raise sa fund and mora former president ra FSM. Ulusamal. Mang dir ka uling rap tulugong del buy ra a Catholic el padre. Limnertia. Gewal build ra Christian spirit ra. To me, he brought the Holy Spirit in here. I see. The way he approached it tial toil dorur ni ma tial body language ni mga daw this is a parking lot. I see. Mga daw ni ruli mang kokora mo o ngilar mo dul murur tial dorur ni.
أقوم ده سؤال أنا دير كم لا ليدر كده المو مو سويش بتاع الكريسماس الواسع كده الجيب كده الجو بريسنت كده غير Christmas carols all those little things قال بكلول قوم بالي من لا بسرني last year Ben Franklin was probably the most decorated private company تل بلا الآن ديال decorated I see. then dia partially send me na energy I see. di tira dia kasi tagi promoter mala kami dia Christmas spirit ng blues so may teso la spend tayo do de ma I see. but it's something yung das yung giren mo niya talk of the town a school ma rogul bulur bela giren al time kadana mo dia adua ader den kada sauder gid giren Christmas mot mokr gid giren malmusum arag welcome rap isra ay kaya ko ati kal part ra society gid makmal simbal gid At tara ako al sugo mong soro mo milo siya bulur bela girel gir. A wealth ringi actor alom ringi. Ikadome sin girel a program sa community. For example, let me sell tial statue la labul omri lira PCC. Ay kaya kita art. Sebela ada di meral mo mod orbital yung asya silo bangel. Ay kaya society ada investment at temel la ududera bangel at temel e kut makli. Ela question na say. Telal way say gidal ngarnya ada samaria ringil tokoy mong moruli. Tial blur belaw. Tetelar ngara ududir la. Ngara tamla contribute ringil mora art development. Ra blur belaw el boost moral sergid el boost samaria ringil gid maro utoy. Blo el dia ke. Ay gid olang say o katamlang oriak tan dia. Dir ka ulmak kwasay. Tial tokoy ra Christmas light akuk titara tokoy. Di se udo. In men hours, maarala light, maarala rengi, el mlogut makli. Ulugum se igi de ligam kadung ulmay, makaduguk mo sa udaha tamal betong arda albay madul ngalagel belaw. Ndur tirmal design ang anak kleb kalim kador kularael, madorael, el kosyadras at yang kora tiangra belgul. Ay dia. Dia ka alam nak mo sa mamrot ding ay ruli sel ay dirung la balu mendok tili lo mom say gira tretelo Berkot lang kay Kambes akot kira last year. I think it's going to happen this year. Tiale Filipino community Belau. Trige mal never miss a Christmas caroling at tir. Oy. Trige merabli kara mokko. Merabli me. Ego kemana neighbor. Tirime you guys go somewhere. Maka you guys come to my house. May mangitak lang ka. Wala maudo dem sangalek mo say you learn how to give them. Mutamral mangitak lao gita. Christmas carols. Akma say thank you for the Christmas carol. Malungila rin dir. Akma say triya kita abay na revive tell spirit. Let tamal they're Catholic and hindi ngukod culture tirimang tamal never miss ay gayid makarin tir arak tirabay mo instigate awngil spirit ra Christmas el mergid. Al time on touchdown ra huli pinga first impression ra Christmas. Exactly. I see. At tigadi sa September to start to celebrate. Se merak nula isigar niling ngara September 1st Labor Day. Labor Day. Hindi kill Christmas. Yang tial madala pala house ang ngari small mall ngari tu ay ka basi ma Christmas carol el maray mak. Ako kasi ayat yang betul selfie September 1 ang mo September October November December at yang 100 days before it na start I see. So malmasang ako malmasang ra bibira to ko mlabes ra ako. Christmas unite us all. They say that the most celebrated day of the year is Christmas. And number 2 Thanksgiving. Kira Oy. Kada ulbong mariga kada sa patro kada mlagay martial tokoy. Kada mlagay mahaliday. Mulwa sa imlamo sa maruli sel so martial tokoy. I say. Mga manila isya ra igal sel bol temera senkyo. Nani imol candidate leader program ngira Long Island. Emar ko invite tablur belal me. Imagine asum tangari 10,000 el voters. Emrula lands plate $10 imong 100,000. Ngala his capable of paying that off. Katam lagay martial liga mo sa di magi sildi maaraya imelele lands plate ba Sige tak klase tial society kita terbelawa
ma-democracy kita pero kung uniquely Palawan. Exactly. I see. Yeah. Ma, to ka halihay mo I see. Mabukti magi sa release maro ko yung namumre ka celebration. I see. Interesting. Omar Misaul sige da kita ko na subject kita today. Kita para bisbus. Bisbus. Okay. Okay, malugil. Tida bisbus nga. Kami rubak nga ka as a young boy growing up, yung nga kami Democrat. I see. Indal nga rang one man, John F. Kennedy. Lenggem na Democrat akirel buige yung gigita President of United States. Yung imlesan na rebis Coral May. Masal state tiga bisok, tiga tuwatam, tatala Kennedy. Alam mo niya school, kasi ay kang ukdo del marke, nara Kennedy May. Hospital, Kennedy. Ooy. Mga kamlok, masenggal Kennedy, nga di tal Diosengi. You know, this guy was a man of the others, you know. Makman masok mo, emo faat masenggal Democrat, Cristiano. Forisa Margil. Swag sil tingil ko wase, we're going to the moon, not because it's easy, but because it's hard. I see. Moses, sige dia at talaga kanila blura Marigel. Kada challenge sa Marigel. Makakutulo sa kala kada Kennedy. Di recently biruba nga kam latchen sa number Republican. Like Maldo Mesra gagidele Senator Schumer. Pelosi. Magagidele Hakim Jeffries. Sanders. AOC. Mangagidele ilan at ang kailang dira sumalak ba sedya nga kam latchens. Ilan Omar. Le trigangan o ilan Omar. Trigangan lang mo nga extreme left. Communist e socialist. Ooy. Mga kusa nga kamadak nga sig. Ooy. Mga kabayso kal Palau Republican. Ledan arang. Republican first and foremost Siobay. Selbulong la Siobay le sitingin la Reagan. The trickle down theory. Selbulong tiarwa ng ara ng mga specifics al mertiaryo mo kada kada ungel at al maral البطوغ المذول دي ملاو قال بلو لما دي سلام مذول كاي ربرت ينو كو سله مذول يبتال اسوغا بروجرام رتيلين غاغيدله ترامب عمل الفرصه تورا غاغيدله الديفنس مملا بورنيس البروجرام ريل الاكستراتيجيتر دراك smugglers املا كلوز border de ulak tirek man lo tiktale teletra democrats le trianga ngara endra tele election system temal ko na makasay trianga tel cultura agagida illegal selmet mul bor na 11 million was a conspiracy tek was a cultura tiril me tekertir ol sakirtir tamo voters esel voters tamo boto ng swing a vote el merak democrats already tianga namo a nation ruled by illegal voters, you know. Maktilok mo sa diya, ka na mo diyak Democrat. Abam daswe, hindi ka pari system ni Kitarvela, hindi, okpong aringi, akmarak masi, bornya Republican, akmo John Ringil, nga kaswa, kalolagi sa Siobay, mandiya ka dito, lakra government for everything. Kita mo sa government, masla take over a roguil, activity rabulwad, dingiri la Siobay, motega lead, Egel moklo employment ra private sector, moklo do ra private sector, mandiya ka dito alak ra government. Mandiya ka 3,000 people are working for the government. Girel mo majority ra employee rebela private sector man. Sige de kami rubak makmla el alsis active as remel audience. I'm not today an Republican. Ikaw. Dia, masulang ra ukti right ni nga ukti experience nga ra huliping. Kami o may sa huliping am naspen naklo time kom matangalil gulo huliping. Ngakti ay gid kara huliping na himel buy luhuru laun. Sirak mo clearance ra tok tang sa Kambes namos emel you can carry on the wheelchair now. Sa emel mom ka spend whole day nga ramod. Sige gid mo clearance sa tok tang. Abang next weekend yung umila kadi nga crop taxi bang di ka ulbo ramli makpukat get tim maklot sila kal mot tatamra wheelchair mo tungrap tilam la ngoy ka kal moramol makngani accept yang le kwasi even though na limited ang mobility nga kanding cell hook interaction nga kalo manggela
the Filipino community, Filipinos themselves. Kasi ulgum direct experience na kasi other Belal mo experience rin. They're very courteous people. I see. Sa Manila, Metro Manila, ngaya Pasig, Mandaluyong, Makati, ay modern city. Vibrant economy, especially sa Bonifacio Global City. Akmel researcher sa siya nga 1995 tira ngaring Tigland honors at temlot makalabangala assistance sa government. Planner niya builder niya sa kita mo direct take Philippines into the 21st century. Sel da bong ang maral maasar mo ang di ba sa building ni architecture modern architecture. Kasi kami sa ikal belu amat mang katongkora mo nga sa nga hindi nga huripin nga tambringan builder bluri. Mang ngil belu. Maral tungil af. Nigel guk style experience kasi ulgum tagil ndak experience alo sa para guru lebo. Set klise ala batingil sa parir. Tapos visit ni. Ang ngil belu lang beto kan lom sa marara alsel. Lom sa takora siowai pekal takoy. Siya beto ka sa pedal swubra ihuripin. Yang malmer belaw mo kada. Toget ta kapalwa mal mo. Di ada tinggal ngar rubaka. Ele gol bagela Johnson mlo gimno rakort no sta. No tres avira biere ki adu masi. Two things about the mal blessing we other belaw. Agot kadangara bulwa the sovereign the krobokol bulu. And number two, the otok medra Asia, ma Philippines. Mang medra ospitar, ma shopping, marogoy. Kami imagine tigal counterpart tingar ma shareable ser. Mabolabe. I have to go through Guam, Masrugal, Morse. It's an expensive excursion. Bagada malang tangat mang bless the Lord that tell location together what I do di ma Asia. It tell Asia it tagid the four tigers of Asia di mau belaw. Di less than 4 hours kamara ugurura Taipei. Yes. Around 2 hours kamara ugurura Manila. Katangal tangat. Kadame sa segi maklisi elay kalbelu malalom sa kalbelu. Magkatabil ra sistema, healthcare system rigid mo sisabay kay kinalsen. I see. Kadula insurance marwa ang malo sisabay alsen say kuma referral para Taipei, para Manila. Ilang kurang sa say tidira kam naruli alain mora India. So because in the geographical location rigid pura as in an advantageous position. Magkatira ngal tangat ni. Kasi kadto kikal belu sel da barto kora ugru ya gaduk abab and beyond raigal bebira balura Pacific. I see. Jakada ginader man mo smart. Lesel ko to close investment travel water sales a US military. Leng at taw target lagi da ko target. Makadak medal raro gul to koy. Kadak medal si obay maugulul mga mama kamat. Nga ka kuko nga alata. Abis bus nga ka. Akple besa da sektor Christmas feelings, mas spirit tomorrow bro belaw. Ngarnya to nga belaw al sales kumdas yung giri at belaw correct. Awana rubugul belaw baka malmenter belaw. Idi kadil awana ra subject. Publicly ta awana. Yarang aramong sil ibolawa na government may budul ikaw man aramata lang ang statement terkam kasi kung manggal mo rata pagi mo rata belum del without reason siya ko clear la orgide ako na siya imora issue almarete gida last na nga talk show terong you mentioned it communication is the name of the game. Instead of more probably kayo alt el bor obis el rula kali el lima mga ti el baby scenario na blur bela mo friendly di me segi da kasi akar mam agi malmut ng tiarte al wisa best mora Moses na mo klol ada kada mister ni sel bol di busra wa excel ulen Meses mala information o Maria imol to ko il dinili of Google girela Moses. Gabol di mo si tiak lawal sa mo brao. Di ol siura ngaw mo. Multri di obro mo kadi batangi kadro multo. Og yaro nga
Kambes survive whatever happened to him. Dagi tumlan butun mo katumlan butun mo witness ni. Nga ka Kambes nga ka ma Jackson na Manuel ka tikatero. Embre nga suli o nga Will Christmas mabesa ra ka I see. Saya Kausischakl alsis Albel Sande agi mo tulo at tial blay tikadiri kal mo Christmas. I see. Manso mga nga tiel mis ko mamatial magimay. Yagi may ala yagi yo se me igata kaso sa Selmerak. I see. The Maldiras, correct, Maldiras, just one piece of information. Kita kami terus lupa ka next year yang suatu kali mula beberapa program, yang pada spesifik variety of program. Mang di morsel temel kita ruli announce ni. Our viewers sedikit, our fans rati MC aku sebenarnya orang mesti sedikit ay sa mang sinil expect lah say kalau do mes lah say ngara guk mongot ra. Ngayon ako Kausischakl mabebil. Mabebil, oh mo to ka mo. Okay. Mega ko Ma'am Sulama, Merry Christmas. Merry Christmas.